Wrth edrych o be mae waca, fac ydw'n chi'r waith ad born i'ch gylchawnill. Sgyddi yna tu mor mal yn y cara. Chapag eich anna'r dobedir? O, weis dy fel fe'n. Chapag o'r Mercedes eich anna'r megholish yn mledr yn y tort. Wel, chos yn chapin waith eich has eich anna'r da stoca art mi'n a jig, agos na hoblops yn ar chosan. Nid chi'n achos yn siart y liac eich anna'r gynwys yn hwas. Wel, ys ysgir hyn hoc eich anna'r jen jarmad asyn. Y laid ysgo hwn i biod, ham eisiau cianacht. Yeah, bug to High Keen Stern. Right, well, yeah, vi skal komme nach i lugbug nach. Yeah, right, Christian. Der machinish. Okay, slam. Nish, keduk malat. Gan stro erbe. She's pretty dead and short troubles my veteran. Ska geen meer die shirt, nog met de hoes chag op la look. Vi moet naar siege in toch gemaakt, nie gaan de bloody balishen. Het maar torsig. Liam, stop ik juni. La nog Alex bin met Ray. Nish, tas ik het hele dienet nach Willis. Tas. Right, tush na bali. En sin crusus masking tape, agus sin feit tosi paint up, right? Right. Ach Liam, catw clwyl eisiau bathroom, ysbrana. Gorm bon bwy bon gorm, bwy bon gorm. Cares? Liam, tran siol. Okay? Right. Right, well, took many said their ball mama dish. Okay. Liam, Tom Shamoirach ben as bug nach rain. Nach wat so exciting. Exciting Mahoon. Wel, mae chwyd cest arm sy'n teim bwgyd ar y fersiwn a ffatis o ferni. Ar y sbrewr y tan o'r toci bi. Eis eisiau ffa'r copl nwmed. Right. Mae chlwydyn tas y clor na fwgri, be misio na'n cwr yn y bet i chlwydw. Don't flucking away, Hitchia. Tam haig sled anu, gan af her. Claire Helliam so wall har fast. Ah, come on, Sheila. Rinny Liam Hutchin, the Vitus was Somali to your hunnel. No, fight then to the lay anu. Cach wyt ti'n mynd na Chalili? Cat. Ar yna trwy'n byrysyn. Siach i'r hitchi sy'n ymach as y tîf mi her gan liab o maid zinio, i rysht. Níl ffer mór a hen ysdi wyl? Sean, ta sé hís nafig. Dy gar lars leis. No, ty daw ffam ar y tatw. Os yma'n cor yna ffig e. La maen i siagli. Kom hier, wat taig. As dy gart fwy eisiau nerfad. Cyddi. Wel, taig ysdyn sio cwrtu iawn. Srwg tu ffyd ar yn sŵt. Tam bloody road chocolate maid nair, shan hot the rod the tongue. Spawn dy fecu me. Nish. Thanks. Wys ag gyda ein, Sheila? Ta'n droch yw'n sy'n ta arts i mi ar ffwr. Fi edrych hyd i'n y ffwy. Wel, ni roi mewn nŵn o nôlis mar sgiel hion. Stoi gwybod sad ceir dy gwyntianna. Na ti y sir ysdoi. Gwydidwch. Wel, ys leir nach hwn yn bank, sostog os y chans ortsa, ach, damach portiad chydwch se, drech o'r i sgiel. Agus, cefeg y gestad yn eisiau haig tu hen yna? Ni ach asad, beth i di? Can i gert, tam i gestad? Nish. Cyfe te chas dy wedi hogal ar y lor sy'n shake i ni be? Mar hús ac cafis, beidr go méid séim sásta tal bhí ílam amach an seo? Dé tá gáisián dé go hogal an mar tá se? Déitin is dóga. Dá méid an tairg dam, rud nachhfuil. Agus nach chuine hegann seo mis se? Cwig. God bless. How are you? Ede. Zo wacht dat het masking tape doet dat niet helemaal niet zet. Friggy heen is het masking tape. Hier kan ik snel wallpaper gesoos. Ons kan nog in. Maar al hier dan moet je dan zo rodi vier frakheid aan moeten. Wel, je weet je schuld in te gebruiken. Ach, ook kastelisch. Grijp aan de horen kon is maar kan ik hem geguiden. Ten onder. Dat samen weet je, dat samen. Grijp zo, maar zie je maar een woordje wat ik al genius daar is niet. I know. Maar doe dat die masking tape bewaard. Gappa. Maar zijn je gewoon dan aan linie die hier normaal. Schacht, dan niet te veel van niet te gaan. Ach, nou goed, professioneel, je boek is professioneel tanden je. Stoi. Ga ik weg toe. Hij kan misschien weg toe. Ze klasnik hij die hem dat zegt. Ach, de hele geniale chance schrijven. Oh, hasast toe.
nó go gréachnaí tú. Cé dé ara sin? Jesus, that's just deadly. Aine bhfuil chuid an úsáin a ríráid. Ní sé sí sé díomhú. Senis, tú tú éana chuid denú a caiimi sé bhéice bach. Díha? Sound good. So tá tú caint ar amach teach ar 160 milliún eistú an mar sin. Sin tríbú chuide bach. Se. Fós a grúchas a bhfuil? Well, go méthe sásta dul ar leith is leathlum. Tám cínte go méid mé an an tar go dáil. Beidir go cheartain duine chuúirtaisteach lein mar sin. Cé tá rinnead? Beanna tá gur a túna chuir na max le bhacha sin síte beanna bhfuil ne. Not Eileen Lynch, ne? Well is tá a bean gnóí cheáin. Beidir chu deile cheappas tú fuhí. No way. Ní tá í chrost. Bí céalan se teáin. Tá dáile go deice, tá an chormacha gur gantar, gan trochttar a hí gnóha, Ní a moiste le fáil. Me sé tusa agus Eileen Lynch a bartíoch lena chéile. Mis agus tus agus dribal na muice. Owen, hennig tú? Cheapin ar an tíocht. Gur mhuiil arm tú chéimis. Bóí an, ne? Cad eile. Fúta man áta mar sin. Fuair. Agus? Agus what? Agus tá mé áid amach ceart ar siúleitrin. An teapin se caiti. An Paul. Ce tú rá se? Tás aber lums. Tás an té atá caint ar lena bh ochtú. Ní mis tá íri, ach Jack. Ceap me gur bhíine mé sin san nóta. Is ar an bhirt agah féin atá sin. Ní léon bhaint agam sa leis. Na cinnte go bhfuil bainte go leitsa. Mar a thus agus an chuon aíon fút. Ní bheith deachtar dá leid agam cinú dhéanam. Look, má hastíon wet happy families a immers le Jack. Ná le dumsa teach salach ar. An rud a heistíos bhil ná tusa bheith díreach leom. Bailach bháin ó bailach eile. Cá mé áilte amach cecha on nearing tú fún. Cur gealar an dá héamhan, eh? Ní on clifa í seán. Go blanas má bheabhla beag nach seachtain an nús. Cá go dtígann tú é sin. Cén fanna beidir tú rá díreach ceirtá weit. Cá tá weimse. Is dír tusa orm sa teacht an sa. Ní a bhalar tá. Na cén mai seo. Ní fiú bheith caint le. Brenna má imid sú staidin seo in selim chud call lehras. Bhil cíns go mé an na ceirclú an seohharní. Na bí chéimní behart, chunim mis súlahara. Ní bheith macht na. OK. Cin taine bheith tarí seo? Anna. Anna bhfuil si gámanta. Cin dí se tá si? Blin grís ceapan. Anna bhfuil si go cháil. Hello. Bharní tá cúpla cá maid na pompanna. All right. Níiad mé seo gáil. A siúr be hiúil pan ha sin seo le Anna. Na bhána ha heiscí. Well, dú me le na mar nach bhácnaí. A siúr ní bhéh tú a bommate. Bhí sé ceart leor an seo lamsa. Ó tíim, oglatar go stopin lomí be, a go gorin mallart a chéal an chartarí. No, Angela, ní hinna bhí geista. Na bé, a mí leat mar sin. Angela, please. Well, go hefran leis a whole damn lot agah. Angela, fánú me. Mas ma chasan leat. Angela! Cé fáinneána tú a sin? Well, ní mar rud cáchar ar, ní bheith sa cydíanach sé. Cé tá sifle le táirt? Brenna, ní bhíogáil sa seans. I mean, díoch sin páiste hort slehan nuair a céint. Ach, bech cíal a bhirdi? Brenna, barhams macht in na pompai. Ja, bhí se go máte sin íanam. Gwy'n sŵl ar bos nas me mi mach? Mise? No, Verni, níanad. Beidir go dtí chu cáharm. Má de tú é ní bhhaile mar sa seans. Truth? Éis tá brúnar amach. Ní hagan an sais seo rud a chu héas go sunna. Ó, agus tá an numsa. Tás tíon amhain.
Am. Bhí do ggóhan am agad adas a bhí an astráid. Tá sé go le raon áid sin nach bhfuil. Nach bhfuil ón. Ribh sin fiú. An é sin thugart imimecht. Níor hiig mé cad a bhí á bhóthó. Níor hasasta go mé éisc. Ach gach óir a chasanna. Dar ón níos meas. Cheap go ag saolaíocht a mí me. Danny me na cóirí ceach go leorach. Rinne me neamhíntas dó. Níor a bhís agam cad eile dhéanamh. Ach imimecht bhaid. Cés faoin is. Di ol fasan ar bys trein sin. Tá go má. Angela. Ja. Ní thuair mór an áde bherni. Ní línte siúd a chúnseach. Sca dé fan am réile. Cin am ráile? Na muithra a sgiran hirim ar tréid a hrid go cinál seanhálaach darm. Bynach chi bhfuil se? Ní churn Bernie níu ha midíanú na céta banile na héid. An si leanú bag a héhil ar van contarte. Ní te sin fír. Péis a fír. Tímona go súla. Go ngáirtáine go préistí. Meise. Go dé seart a ní hílann si a tanam. Fátis. Fátis a bhíar stór. Fátis bhíar go nghaite an poiste. Ní go ngortáid. Go tíma préistí banile jólarm. Na leanúir a tíl seo chunne an chuneal da híirse. Tá sam sa sin. Ní fiús muoin Úrap. Damnú arú capí. Ish, come on. Tánis. No, no. Jack Hayes agus Tom O'Doherty. Yeah, Sinead. No problem. Gur míle maith. Slán. God, tá nániu á fada le seachtain. Níl aine hart. Tá agam agus fir bhrá fallach sa máile rig. Speak for yourself. Vanessa, céir tú. Dúna mí sin áideos go mé seo bháinnig dín teall. Well, níl sin gosú láta. With the tea nó rud a gint. Tá man anna bheith chun palsa bhlidan ar be. Ré nós hééis sé dáiscéil tá fáid am níl fón Ibram níos mé. Cén deisce? Nach tú tá fistra, chuna intre go tám faoi dosa. Faoi dilan yna? Iaf tú maach sochlóa achanis cama budal das fianna ránú agus lécha chur mag rágeal sa ránis bheith réil a ha ihe fada passionate. Ní bhar le dáte ahrú lumsa ar bhar? Ó, ítach, tá sé beteo. Call tú back. Call Max. Call Jack. Gan sin second to in kifá. Á fangus up skill tamsrib major scandal guys. Drug bust be? Oh look, just doing the chwapasa. Hooray, Mac. Yeah, well, mata shin got seen in spachasum if you tad thing. Oh, Mac, bocht, doty. Aber mach Mac, it's not be lach op post uns taten. All right. Oh, jeez, guys, tasha shagama. Right. Hello. Typical. Begeart am sa bheith gradalum. Na bheith a fan cúpla nóid eile, ja? Dan mé ró adam mar atá. Achas dó go bhéit an fánach tamlín beag eile. Aontach. Céird? Na fu tú chun do chud éidir chuirt. Tám le a hell. Má hagan den éigen chuig a doras. Nós cé? Níl is agam. Duine éigen. Well, ní liga muid isteach éid. Tám le a hell. Okay. Tá go ré, Ha be mé reisi gan gánomid, okay? Right. Gus chur mé síos an ceitlear na bhealach. Tá. Tom agus Owen. Frig a lat, Mac. Fai call ruddy beat him. We start the kids lot one. Bert's a couple. You the poor gus fash kid. Oh, stop. But noch met 10 in plan.
Agus hála sé hí an gláadach a dúirtu. Yeah. I bheith an lé, os cór an tílhó. I know, and you're not a burb. Get real, Mac. No, honest to God, hermano. Yeah, right. Tú maid díobh gurt cinnte béis bainna óns. Well, tá a cadéan siad a bheith, aon cuiróg eile. Neis, ba me gimach marse. Well, ní bhaid mé bhád dhí. Well, tú céinte gur cumna fannachtach an lána súsaíana déanaar. Tú níor tata le déanamh na cópa sin éis ní. Yeah, tá sagach déit an fannacht ná, ní támas stignar a chléime. Bhfuil you grad leat a bhile os och déart tarsúbh na scum? Okay, tú me gimach. Good night, lad. Slán. Slán a bheith. Slán. Hey, Jenny go Jeffrey Shipsha. Tá náteach dúna lú aniu. Té gentum sur smíine me gur café álams tú ach. Níl tú cimach tú, Tá sé garí déanaach. Ní mór an gléich ar nefik. Seo tá fáin sin? Caim mé búla teach go an áíre. Cénte rí an scúid nóméid go te? Tá an café gentum am scoil hort. Éist Tom. Seo dáit agus áit Jack. Níl siad a ceart ag an bhein so. Má hí más áit, mí chumpórdach. Má hen tú am bouta seo. Ní gof mis a tóir a ríist. Gealim se sin gotinis. Lím scared me. Oh, Juan. Dúise, like a dúise. Oh, Bernie. Brenner missed it into not in the case. Oh yeah, well, rinne mam híirlach. Oh, was it done the club? How is it leis gilta? Fi sé bhain is tuach níos mar cheap me agus. It's the masking tape. Oh yeah, dúsáid. Ach, well, ní raibh se má chum agus. Oh, mu sé bhrégador. Ní rúsas na bad an seha. Brendan Bernie, tá brán am aráis. Tinna me ríiste má tú. No, ní ana. Ní bhót a gar go ball na roller na brushe rísce tú. Tinna me héine. Nis just get out left as mar arc. No, actually, fan shit. Seen should have been our message at the end. Mische, ik gemacht. Múl tú cinnte gur seo tá wet. Mis seo agus tas mar seo. Ón. Tá sugan go dtíar a ceart a bheith. Mhuiil is. A chud le héin ní hiige mi gcearta ach. Well, ní léon smaachta go méid. Tom, wat the smile? Jesus, Jack, Tom. Hey, tá go bug é, níl mi dacha go coffee. Hanna, chuman cafa. Oh, tá cuideach dead. Fís tíirech ar tí am. No could a machine stop that. Aró mé le amórach, Tom? Má go deir, Oh, ceapan gur agus mochracha sa chiisten? Well, you for me shit. No, no, dat is Jack. Je van me shit. So, ar smuoine tú faoi méid a dúirt me leat an teachtain scaite? Dúirc sé chuid ar a thuirt dat ag ná hain, Jack. Agus cin tá gceiste leis an. Fuac. Leis, seo gaid. Gemagad. Déine mé me bhealach héin amach. Slán inis. Slán. Céim fá gat tú bheith hó mí bhúnte sinna si go. Couldn't just sir me Tom an chuige méid a liggins ar hain, agus is an gomága bhil se gay. Ar i ceapan tá a bhór chola gan éireach. An péidir go bhfuil. Agus tá mai céinte faoin muc sin, that's for sure. Dúirt me leis sé, you know? Mar tú céirt? Dúirt me leis sé, ó hain sé ar a buinte ar nó. Ach tá sé sin a bhhaid níos scura de ghoras a chófra ná mar a liggins ar hain. Fág é, Jack. Ní bhain an selin. Tásúlam nach manan. Tá sa taine méid dáir a vín ar ghaoine teachtamach an chéidir. Tá go an fin seo óna nach bhfuil. A chuirt sa tá céacras. Ní éach sé bheitcha donna sin a bharní. Brenna, tú seisiid ag ceangas gon an Stephen King. Má den darmid an isir, Tá an seola mé chéine an jaal. Right.
Well, haar mascáte Harry goit. Agus. Well, tá ar bhla maithe good. Áine, cén fan ruirt tú leis go mé mar chola nó a cinint. Dúirt. A tá lééis brilliant ag sin ar bhaigréins is cosfuil, go dé deach le mar réid leis. Má bhí am go méich. Right then. Tá sí haach am gohhaile agus cum an bháise chum san na dig sé. Ar a fansnéis na bhil tú, má gohhairta téime. Dúirt go beice go nógar a mar athú. Cean bit. Héit go maiid go deo cheanna tú a sa thuas. Brenna, ifim siúte. Angela, beidir leart le second. Yeah. Well, just fin rud a hálan jobh sa sipa leis a báiste. Near me gerbh grána le na. Den jarma dás cum faúda. Ja, well, bhí sam mar chréiste nach dócha letí na heach just sna chead rud a brullim, so well, tá brnarm. Gur é seo? Rudar bí? Well, just fin rud a hálan jobh sa sipa leis a báiste. Bhí sam nach nuirtach Angelí. Lu go dé a jaar be é GT? Oh, well, 3 GT, mar stelle. So, near your term falls ke the hogwile luam, eh? Céirt. Rinne ma cunne leis an Ivory Horshield to convert an con bhí hagan. Tá sinna céirt? Nis ní cágat ein éimrí a bheit hart. Sin bhain chéana bheits anas a bhí an le haid Dylan, so ba mas tá. Hé sé méidir dúirt mé leid. Leantar ra réonhá. Sí, sceap má go mach tú sásta. Cé fá min se sástaí? Rinn tú neamhíntas ar a méidir dúirt mé leid. No, ní arna. Dúirt mé leid gus mí ón faoi, ní honna sin rás lena ra leis. Brenna, tá sangul fatis ar tá fatis ar main. Tá trid mór amach ráin, oké. Ach mai asmad le chéile ba mus tá. Ní léon bhain sé go leis sin, Jack. Na bacon tú. Jack, na chicken tú is cuma. Mar a d'astin wat leanna bhóchtú, just opera. Parlam tosa bheith gom na teach lán chasós. Cá sé go dtigan tú sin? Tá bhlam, Jack. Well, if I could do stay, huh? And chef, it's a good night. Just fog and Mac, right? This was like early good dog. She's not fit to lick and lesh. Heb ik mag de jacht vol me at and rack hangt door het heen in orde dat het breken. Als je wacht niet particularly shot, nah, boilers. Brandon Mac, Anna my Tom and this Jack go home make a rustin room. Just crack cuts of fine hele. Chance are big enough Tom Rudd Marshall. Look, toss him get the honey magist. We should Henig's own hard at to tease chin by throw, right? My raw at Mac. My Lana worth at the hunt's breka. It's this heinous massive extra. Good to tell the half is a waffle.